Kua ahua roa te kaitito waiata rongonui o te ao Maori, ara a Tommy Taurima e noho puku ana. Heoi, nonatata nei I toko ake ai te whakaaro I te ropu kaitiaki o U-turn, ara I te paharakeke, kia whakanuia ranotia a Taurima, ki roto I tetahi maramataka mo te tau hou. E whai ake nei ko te pūrongo a Kingi Kiriona. Koi nei te kape tuatahi o te waiata terina, nā Tommy Taurima I tito mo tana mokopuna e toru te tau ki muri. I used to hum the tune to her, and then I put some words to it. And that took off. I pērā tia hoki te nuinga o ngā waiata a Tommy Taurima, a koina ia I whakaurungia ai ki te maramataka hou mō ngā tāngata tino tauira o te paharakeke. I just do things. There's other people in that calendar that are more profound in what they do than I. Like the lady that gets up at 4 o'clock in the morning to pick up rubbish. That's the last thing I do at 4 o'clock in the morning. Ko tiro Maori pea te tino o ngā waiata a Taurima. Ko ia tēnei e ako ana I taua waiata, tata ki te whā te kautau ki muri. Mai I taua wā, kua tino rereke ngā mahi haka kia Tommy, a koina te take kua mutu tana noho hei kai whakawā I aua mahi. It's changing to suit younger people. But I don't like it because we're exchanging it for somebody else's culture. We've already done that. E tika ana pea I konei kia riro māna e whakawā oku pukenga waiata. O koe rā, taku nei rauku rā. You've got a beautiful voice, but you don't know how to use it. Kei te whakatika a Tommy mo te huritau e 50 o te Polynesian Cultural Centre kei Hawaii, ko ia te kaiako whakangahau tuatahi I reira. What I like to do is to write songs like about things that I know, the whakapapas that I know, the areas that I know, and I take a very dim view of people who change the words. If they're that clever, write their own. Kingi Kiriona, te karere.